أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلونا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه القائل: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. الله كمو أنغلي نتونياني أسنون تونياني غدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنياكم وبرسول إغني دوري من دفع بانكالنا وري إفتنغي كالي كما أي سنون ديني باوني أغنى تفا بانكالنا ورني تاكالي نياندي سببو ليبو فتي ياغو فتي الله قول لنياني إنكن تتولو خمني صغبان نغا نقارو موغي خلي كيبي منات خديجة ما مريم ما آسيا منات دنغالا تيمني سرسون تتو بين عشية وضحاها الله يفود برني كيبي قال لنا ولا أونيغالي نتونيالي لومنو كو جورا ندين سببو ngeni كيبي موغري سفا كما ادو سفا خنو بغو مغا كاتي كويا ادو فابان كالانو غودانو قسوا اودي كن نغا خرالم مانغيري يتيم لمه سغنا انا اوسيماندي سورة الضحى كما منتي دانتان تونغو وناري خبارين كينيان إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. الله أكبر. على أساس من قوندي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسفي آية كما سورة كما النبي عليه السلام الله غاي مالتي ما غنكم هذا ننتي ما نجدني على يتيم الأب. النبي عليه السلام أكو على تيمني بيني غيره ألونينا يغوي رانتي كوني راغانتي فابتو فسريرا غانتي يغمدو مفابا ولا كوني إسماعيل أميرو من بابا ولا من دا فتونغوري خرا فتوان ماوري الله كوتنا غنينو يغنو كوني راغمدو مفابا ولا قسمي دو مغفاباني ولا kengala tima gonya bureni nan kota la tima gonsu ayogo ndoma walla me yogo ya qare annabi ken qalla medo mo khara foto walla afoto amedo ma walla ima alayhi salam kan allati alam yajidka yatima
aral arimanne ko fa ammal yatima anyi megeda latima guntu kenyani ogatini sorobeni gan qawana nke fo kwa ke gajangi no gonga nan qota so ala timeni mpanke kenni sorobeni ge sara latima gunga nan qoro lenki seganda simmange dangi mo ban ko kono pay kem mo ko lenki ado sara ya garu beni ge diro mun soroga latima gunno linkalla ge de moyela mani nyanka dallo munda an kana tunanti papa yugo nyino tarawore nyen afati kawafi nyen atifa baga fatini ine sino nagatia mais ala timen qibara ke ngana ko biresu i wunu a joueni kam meti alla meri kermidi ngande me wori kallen na meri wutu illa mo gande me wori ina dua oni gollenye papa ke ani aywa Gabriel Touré kembere maga Luxembourg ka ide papa ke wutu do orienté de ritino nga baka ya kenge dungora ta ko aga wun tikina fay wati khotenya ani alla nyagari maga koroga me wori ngede ga katte adria legera ko tere soromu mbege tipe soromu lan takaroni tellement ge konta ame dangi bitona gati afati anya kundu nyime tellement ikungetu kebege ala tima ko kebege dangi wala tare ke manange ni kebe o mamma aya fay o makhaire mamma sogona Traoré anti bane présente ne bala ne franci mamma so présente ne mamma ni kusunna wari sir sugi demande ki nangana ke qur'anga mu gampetenge bakame nanti garanken santimu yogo do mutello ke batenga alhamdulillah kege giri aye be kharakundu no su haqilu nyankandi no sananji finlandi Villeneuve la gareni mamma ni begano ke kofo ageni taxuni to yimana to sugando na kiniya o daga togon kiniya nanti ummul masakin annabi yaqi zainab igatin ummul masakin aga miskina ni ndemana nda fube kitane kapama na faban kallano ndo ahli sufan soragi demana idi kofo ke taxundi ati demande ngi magayna kininti mamma ne mulla onalia qaymena khalati meni kuwori kaga demandube wala katiya sinesu qaymeni wori qaya rempa ku biradini ide ku gobo idiri ade enveloppe bega maga mogeri se fenkine mpa ba rendez-vous nyamaga atala timen qibaro ongiro ndaga parce que okuy me onte to ko mene ornyana la time montenyana o garam mo Cheikh Ibrahim Fadiga qasude wori haraka sugana nyana perentenyani ade nyi mungu uringa kongo ndexirno to ko kille kay adi fare ngara yo mashayikh nun kutu garam mo ni Kenya lori khajura yay kesuba kundu na duwa umuru khayfana si filandi no kuy men khasi men talla nyankandi duna dun qibarenga ogana khawri la hala kebe ogano gonga kundu khairi nya serela serebe taqege ke falati men golle bawdi killebe jenge nanga nabi taqalle ma kon kitalati ma kon kille serebe gana nya kharam mo kundanga alla re khairi nyanda serebe gana nya golnyanga na kunda alla re khairi nyanda serebe gana nya khidimanda no kunda alla re khairi nyanda alla ganne odi uwi imputunu qadrugoto kana tuwa humuru kenyani nanti yatimeni beni igede dille ndebere aytamun ghayru majra tarikh gelli duna daru ti janka sikana ngeni baba ganti kumma rabbi kenyani allah taala nge kefiya inya yugo khoroy alla ganne berekero no khay wala sefenge kinni mamanga sofo bega maga afalle Cheikh Ibrahim Fadiga yere camera ke fa kebe maga Moussa Cissé ani secrétaire général nga wuru ko sagre buguni kharo gana giriere 4h ko ko watele no kutanaka kesuni faruku kan katti de berni mogobe o khago wakati la mane be de berni parce que kuna alla fina yati gana alla na warando ko sugani no ke fi soro fu ben ka golli ni faban kallano mi khim pakita ke garambire ngana khim pekya golle ba nabi tagalle ma ko ngakitina alayhi salam ando ku meni ya sugandi nore angana ti tuwa to anu ngamo no taxu ni gelis ko ba mawro no xara nante fosbak angana ti to begi anto angana ti qalsi begi anto malade o ko kharalle merin toroga no sugandi nanto onya golnyanga wala timeninda wallahi wona la nyaga na kallen no to ke kamma kallenga na nyutu anotu no to khafarun kamma wala mama sefebe ga maga inshallah Cheikh Ibrahim yere Cheikh Ahmad Kaba ay wari kharam mo gonisu alo gali sefega kharalle ma be maga inshallah barakallahu fikum aywa bismillah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh papa aywa andro to ko gollendi le munu akasu Fadiga kasu dero to ko gollendi bo kudo gaku metu yeta hana oda tirni gedi jaba inye ota dangani wa mundo na gedi jaba ari min kake daga makake di adi soro
iri no ngani oda gede ke khalsin kine ada gede ke jaba ada gede ke ja oda ke awa kes ke na ke ta gundi bo kes ke oda ta gundi o ma ta gundi antora dimeti mitai wa ta gundi antora sali de barte oda kes ke ta gundi sadaqa fi sabilillah wala ibe gana 50 kita anda radio anda 30 kita anda radio parce que hada maremme anna yitte kutuna ci gen campagne bo ibe senga ni kibanna ray bo o gana problème ngar no su o gana mo nanti problème ke no qulani wa khal sindengene bo hari gana hari yeru ngai palle no ngani hoyde mon sonke do mon a hoye ngada barni bo igaden kirintin daga ina qarshi mutu indaga no ngani ina daga percent to vilne wuto ko nga vilne ya garin to ko nga yo ke yen toujours bo ko gana demandi hokita bo ranta dangi dini haruna tabarakallah ranta dangi dini resi khalis ke lawatina khalis ke daga resi kamé wujina nyi magayre ha kamé wujina nyi maga kha akenti ndangani yori mama ngana rke kile daga masalo ko tay wo inke ga hoyndi tanam guti haruna biya so nga kati haransha ken jina nyede ada ga haranci khadi di se bagaraw yo ngeke tani ala kulli halin dakal ske nda hodan taki banjugu korenda banjugu haralle mo anga to hoy nga kama nam da tankarage de ngere tabarakallah bo umu sakina ya garunga da tankarage be kininga umu sakina ya garu bilne wo ya garu da tankarage ujina kininga nanti nganari toujours okuna ga kunyatu inna Allah kini gakunga tabarakallah ana alhatimi lum ani de matay wala kenyani bo bilne wi yakaru bo ngaga sukunyi ni mashallah kunyine ke be kempe gantay toujours onna meraga ono kitun kini may bo ke godo bane anga na rono ngana daga na yankaya kanu ku be no gita gana Allahu akbar ku kanu be no gita gana kanu yani ke ka dunaka nyande la garaka hed yo ibe suna dugoto anna la garaka ke anna honne da baraji haraga makatu na su da bari an kana honne da baraji ayan pasu dunaka ke ta hosrono iga dan mutu bakari tanni na wureke me hankurali nanti haga dimbagandi bay bakan kitte ni gada ro sertana kitte Allahu akbar anken da bani kitadi anga na lenchire kita nasra kindanda yo iga manya lenchurwa anke angara ho to goduna dan perde ki osaru ke nganya na o men to ho wallo kani tiani o men ho de ngokani o gona ho de ngokani ke nyam pasu Allahu akbar ke nyam pasu duna kalleke heti hoy duna ni me honya o ngana dallo dalla e soron dangi da ujunu mani mesino mbira ila gari minna ila gari kallenga e surto kulenki ibe kana winki tan meshine ta karage shine ibe suni kane golli koy ibe sun golli ya garu vinna ya garuna da gai kana dugo to kana ga kitun kini mai kapike arna jidi amina ya rabbi arna kapike jidi ana kapike jidi arno tahu Allah kan to kutu korona dugo to ono kitun kini mai ona sadaka nga bondi korona dugo to ade ono kanun cikindi duna ka hede la garaka ibe sun golli kati kumbane parce que angara fofo dabari angara ga ya ka burno gonde angara sirene baranga ya kana ino angara abure ka baranga ya kana ino yo kenya korona dukoto arno kanda ka tidinanga aslama ko ke jidi arna liman ka wonki noy awa nda ga sukunyi willa ya garunchu mum masakina ya garunchu ka ho nda ga sukunyi nda ga sukanta aywa diga mu ku igabona hantiya yo akana ya mpo makati Allah yo nata kadanga ni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ngasikire alhamdulillah bo khalisi ke wayre de mpa yakini tankarage ujine tabarakallah wala hay alhamdulillah wala Ibrahim hadiga Traoré naam masha Allah Traoré aywa hakini ke koy tankarage Allah ayirga angara ayirga bani alhamdulillah aywa yo الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الموت كاس وكل الناس شاربه يا ليت شعري بعد الموت ما الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للعباد غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار
ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار ورا الله تيغا وصلي النبي من كما ايوا كتا ماري مسلمينو اغدا غولنغري ونا جوبا هنانا الشيخ هارون غاكو يوغدا جامو براي كني رجل مبارك نانتي يغو بريكانتي ايوا الله كويني دي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اغناني فرانسي antini ana nombani ay ora nongari o bay hagini ke mama sokona warni katta insha Allah ngena ke tumbay dalli nge haba goro ku kanyadi ke haba andi nge haba gorondi Allahu akbar mbay dalli natwa bo kebre warni katti bay insha Allah kebre nga Sheikh Haruna ngari Bamako gadi Mali annati kundwani andaraga Gambi andaraga Senegali o makka wa yalla maga yuqa Allah ahsan tagunya ke kudi menu haykini ke kundune sire sugara kudema Allah gati wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa qadame demati fisri nyangendo Allah kannenga awa Allah na do kudi menu way ogonati Sheikh Haruna abane kan tasiki goli saganu nya haykini ke kundune sisem pay secrétaire pay jaxtem pay kini ke kundune kusu duru ko ton tonyani ka hosu gona dabarire gille gasikia qorna duru ko to de awona tunanti arjana rana kitere kunduway sere bani sun maghamu nanti ke bane ira wa arjana kitanati duwa allati wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu aga sun tigiti Allah ka ceke dome aga maga hate bakame aga da hobe ko qurusuna duro to no kilun to kudi anga tu asenga Allah danga ana haramare mellaga na birandi magandi habangari habe ke na raga na tunci masirki kan ke srancholenga kha Allah a haga do jarabiya Sheikh Nyimeda ko kenga Sheikh Haruna gara jopa nanti tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tunkan qiran nan jidin tankallanka Allah kitanan ciranyani sembente dunkiyani akenya nda kalle adu bire laga nataga naga jarabi agadu banambe be do golisire ngarni kati Allah awa qomi ahagara ko mobe soro yugo adi isare ali atima gun nogondi ihagara na buren kita sasa yala iga sigran nan kawan mangarni ku ali atimu da kammo soro yugo adi o mamanu ko alhamdulillah andan Allah ngarde Allah hayni kata sondo menya bay sokona Allah ganan chondo mengara asire ngani ta anan Allah khairin gollen kilenyadi kam mare nyagarin pakkena di aga kundo kunga aga sugani dambi banunga ka kum bagin galla mo hokiniya Allah rina hokina ga kunga na wullaga na kina gai na nyille gadi na ga wara killen kam makinga ni nantona ka hota wundi o ga kan war janna kitati kenga mobe Allah da honya ga ngande alhamdulillah awa Villeneuve aya garu ado haranci mimme yagare suganonga o kunta ga tendi na ga kundam bane de yagare suganonga ina Allah ga ke ka hono gondi am baga da galsi ke beraga sasa angada ko nanti tankarage ujine akini Sheikh Banjugu ewa agra lemonga Allah ganda oda killenga sa amin bo tankarage mujinen ka hagini ke ahiti dukon tawa de igara sirenya khirsei igati na bure oda na bure kinanga awa na bure ke garnu mogobe awa hada marmin chundo men tawundi nanti jago gara na bure ke be bagandi awa kinyi kinyiranga awa kiyani awre suni kiyai kalsim paygeni ke aliyatimu paygeni ke Sheikh Garo Haruna Gakou me hagini ke o haba hagini ke ba jageli aw alhamdulillah o wakhrum paygeni ke si c'est secrétaire général a hageni ke kembrenga kabam paygeni ke alhamdulillah qasinga akinye ikinyiranga korna duro goto harsa aliyatima gumbe gani ke shawkinga hobe ko ati aliyutumu ba'duhu rizqun wa zaka'u ati aliyatima gumbayde aygo mira wanyana warjage ado hakla sirunta ko nyimei ku haygeni ke kundune Allah rawanya ina qur'ana tanga sirey go haygeni ke asari haba kitendi nan qura kitendi ka Allah ma warjaga qur'ana tangande awa aga warjaga nya haygeni ke kundune Allah ma ga togono ngade kebe hagara suratu duha raga na akara kundune allati ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Allah ma annabi togono ngawo agama annabi raga na togono ngani mogobede awanta ga togono ngakundunga har sallimu nyana gai agna duro goto igara garo kille kebe ngondi kebe ga dangi ken dangi kada kani ya haiketa aga gana duro goto nantin kanda goro nyana Allah danga ko Allah ga nyinda ngani mogobe kebre nga ona ga sunwari ho gani saga sire do haba sire ka honga
duna gombon kuna kati suwa horna duro goto harsa de Sheikh Haruna imeda ko ati hari bire ngana teti kiyai akenda wuretuo na atu titi annabi sallallahu alaihi wasallama agar hobe ko nanti ana wa kafilul yatim fil jannati ka hataini nanti kido al yatimin qorondi ndana ina ko dromum pilya kundu arjanna nogondi ko na munda ido annabi gantanya na tagalle mai arjanna no kallangunte inate arshur rahman alla la risike me bipenyani firdausi bipenga la resi mimere firdausi bipen la resi ai serebe gara non kita anda ho gore kita awa kebre gorna duro goto anda ngari wogana nyogana duro goto wa kinyenewo ka jamanga kahi gumbubane ndi nanti ina huhu iga konta kuruntuno ho na mundi ran telingi kanyai e ke ngana ga usugati alla no ko gara ngari no be tani gorontarni umul masakin ika hom pay kinike i gara ni tinina durangal yatimu mudun ko tanai kay gara ngari nanti al yatimu pay kinike a haykinike aw alhamdulillah iri iro na burelli ira kinoi oda kita awa bay wona duwa gara ngani wa duwa ngana gara ngani bay sokona ko gara ko mobe oku haba useni fadiga igatni kombose useni fadiga nge haba ni kenya so man ninki ay agoro kisma madin nare trawre agoro ken kanyadi kenya re nyagar haykini ke taawno kundune yo bay sokona alhamdulillah sire na sondo menga asire nyani asondo men ka sageni anga to haramar men chondo menga na sagota ken na buranta tikita yo sire ngana kanu na bureki antini ay gana kuyi awa kumbani nyana kammo awa hagara kebe ko korona duro goto de korno kumbani taago shairu ngara hobe ko ati wa idha ra'aita zakharifa dunya faqul ya rabbi innal aisha aishul akhirah atangana bugu angana ka goro ngari gati sankancho no anya ngana bugu dokenga duro ko tan nan cimme honere annati la gara kanyani birem ko sirenga korna duro ko to kenyere digamenga umma la tondi ona duwa kada ngani aliyatimo ona duwa nge mundagai ewa insha Allah Allah gana dunge Sheikh Haruna o gana ndemandanai o gana nukusu wa ndemandanai ora oroti Allah gando su demati Allah barakallahu fina wa fikum aga wa kanyani Ibrahim Ali Hussein Fadiga nan chare bandula kanyaga wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin musa papa ni dezu sabat aywa simme maga kani wucenna magalato ide mini foni likatigaye ado sibsini khana do idanga o duwanga kharsa o imme hajunge duwange nga khamaga saketi kubito sikinogo ke men sukhle watenga siri mais alhamdulillah khana duoda aywa kharamo ni khasuna duwa sago yo kani nalli khajura ko ya rendez-vous ni nangaba ko atelle no khutanay cheikh sefa khamaga ahmara ngala kantaq aywa simi maga sifay kay aywa khasro bra inshallah khajjan kibaro me mungu musade note o erno nar kirayre inshallah ori matchinde berna khala balon o far matchinde ber sa gasire gol nyangano ado khara mo gondi khara lumo ira kundu anyana iremme inshallah de inshallah Allah gada ko tanko ne hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in